Nermala we kana dialen kontin liankarwais ne gwasemen wala shenga jandang dioka pa bangwan ron kin dang ro wi de jandang ro wi de diech take a letter gor kono bana linkel gwasemene ken yam ken kono gotin ko ken bana mandana to ko jongle state bana jaling ana take it to ko jongle state to goro de linga na ideal gor kono bana dial de bana keding bana rach ke kwi jongle ka bana rach ke kwi warga micha gor warga mone be ka bon and shall ke UPA United People Alliance bone dane cha mecha gagrar da left out group ki holat group de kon shol no ka ta dan la shol ke je ki bone te ka to man peace initiative milat kere which ke Kenya bana mandan le rodo gwasen ban jelinkel cause there are a lot of things that you need to know kajen ban lat gwasmene netung wan gwasme right corner chikan ngwan kamalat ke kirme yatit malat ke kuma sa Sudan do badan chikan dier ke jakana no mo chenetung wan chega jakko bi ke dier kajen report me minyama chala no belar yemani chetuogo no cheteka bon micha kamrar bon mo dio je sia jangach jen shwale red bell group jen cooperate ki leda doro shwal kamo jongle mendi ping Dr. ya guy cook la governor dun jongle state bon me chetungwan lung ti jek chagalat ko korpen tungwan ka kan ken kan ko kolat there ramichru itin by the way nobody kan kam larara ba kaling achang ani Dr. Guy Cook point kana kamalat teram chi kamalat la cha ka to ka kelung to janka ka cha gorno ba ka ngach mi chi ka to la kana gorno cha bilele cha bunga la kana riaw an bona mo cha joje no jen shwale red bell group red bell group kan cha ka mo ka uniform ni ken ke jang din kabur use group and bonamo kana war netin content kwa ko cha mu ka make kana uniform ni batur den ba nyo ya kel tur kel rod ba nyo ya kel na ko gor je biata ngai bo donc mi jira mu kana linka channel ko ken den adere lingwa da mene gor je no ba nyo ya kel arame me Dr. Guy ko kana team dan ci barar gwan no rajetin ke jen kui bon kana mone ken chika right ke kui bon kana me tur menen yena me jen bon dan na men chal ke red bell group na mone of course beni ken chika red bell beni ken green ke de kon lar no so ken de tit chanen toni ken de ko right kon ke kwidin ken jikana to ko gwad me bar you know warga mi cha kula release and tama mi cha kula jako ba ngajena gwade dan cha to cha gurno ba ngaj ba right now cha warga mo cha jelika wad ken no cha gurno ba jangaj re warga kana moni cha tetun walung ti cha latin ti jegri cha la ken netin contin la bona shal ke mo red bell group ken charen realika of course organized it team charelika netin contin lajang aduno kwai karama danen men commission me kujela lat of course ngai kon no michete mi choda lat la guru no jen baje ngaji no ngam le but kan jikana to ko gurgo no shabu ngaj charger ya wolong but right now che joje no chimanda lat ke red bell group mo charger ba ngach ne dial ko che joje go chikan ko jikana to ne reak gwade chang me channel linga ne calling no take chinaro ala community chikarwal it take revenge attack me chala re which in binemi but kan kon ngaje no neme gula real gula bon me cha organize me cha releka ano biken nyinke kume SSPDF ala ken chinwar tin che jor ko kente tin purely dinka bor use group ne cha re releka ke report cha non gwad me benyo ga yekel kama nan choda lat of course gore jeno der taking ejbo kama nan chikana lat ko this is a very important kana ideal ko tana chikana ngaje no umle rodma kone chwal ke no lalat ke ko kone nyinke kume you know jen ta dana la kone joke je ki all the time this is what other people believed ambona me
wa ke sarri pai uchang nyandang ro baro chikene dang jok chiken kanak ka di ni SSPDF chang nyandang ro baro ka pai bang man to korte ni dang jok tama ka jen 2025 me chikene dang jok chiken kanak ano ken yam kan report ken bat ku ken lo report later on gwan mi mo chi fam chiken ngaji no ngum chi to ko smite mi to la ku me ja to dan ba je ku lo nyoko mo no ngere ka jen war game mi benyo ga yekele bantama che to go no ne ka chanya ndang ro baro shi kume maraike Dr. Guy Cook sa bondian cha jama gwan mi cha gol pintin ka jawdan cha la wa ken chigurum commercial ka Karuma Bridge kabor la National Security Service ken netin kontila te chal ka ti red bell no chwa National Security Service chwa nang ne ro kine diok when mon bat gwa cha la do cha ga muy ke ne dang ro te cha muy ka bot ka nyam kel mi cha muy ka mi cha beru mi cha na kan wana mi cha nyam kel cha na bar ke report ya no chala de no ne dang jok chigliu ka National Security Service KSSPDF red bell ka chala do ne so bu kon manani kalat gwa bana je linkos gor je no biati ka ngeje no ngum chor la to ko tidial la gor je no ba ka link mi te mi chor lat biya report mi je linga gwa chala do ne ken nyam ko tubde ne de ti ka jo mi chalat gwa se me gor no biya linkel wa mi ci rodo la ne ka jen pai de ko la no chere mi pai bakel ka cha ka pai bakel ka jaron kin dano jendang ro de me red bell group me mu kon right ka kwide me wa ken she can public event milat ke ki gwan ngana tin no ka dor mi shal ke yom shir buma gwad money gwad mi cha organize God can gatin content God jana ka yom shir buma wan wena money shu group me shu break an group me ni wa ken jel kan ka match ka jel kan ka bien jel kan ka ko jel kan jan kan shal ka red bell de kono be shu chere mi ne te ga ganji der no but lord jel kan ka uniform ni to touch ka uniform ni ken tok kan match te jel ka wa chu kan ma chu kan dwa nyal na money pai bakel le jene dane to ka June 2025 na manete le mi cha latin ka pai bakel no dio je pai bakel matot churi ka mo chu to ka jen gwad mo ne chu gan ga joj chwa ja ngaje jen government ki governor dung jongle state no ka chu kana condemn me dane chi to no na me je ga long but ke June 21 changen dang ro kel ka pai bakel ke June 2025 me chu ro nyok ka mi nyokoro de nyok but this time choko tuoga te Dr. Guy Cook teten ramdan kule la governor dung jongle state churi me chu tuoga teten ka chenya ndang re kel ka pai bakel and when money and Dr. Guy Cook chete garwa de ken chaga chol gwan me changar cha ngaten ngar ka gwad me ni gwan me lep ka dual walten la integration of hospital dioje take a healthy facility integration dorm shalka kol marek wa gwad mo ni chu red bell group me chu ben chu ka chunre ngarka ti general kol manyang juk ramadan la advisor mala shum dung kirme yadit teten senior presidential advisor general manyang juk chu ben ka chanya dang ro kel ka pai bakel ronkin daro jandang ro de tere ngarka no mon ka chu ti chal ke red bell dio je kan kon dialing ma jin ba ken ling bada report dan pai no gwadam ni ka wa chu to chu kan bere gwadama ka chu ka ma chu kan dwa nyal chu na chu pot gwangar kan mo mute ka tena mana kwar chu apel kan report na mo ku kan pa report ka kore chu le che chewe chu ro nyo mi to ko ro de awajen bo cha to ka pyro chu ponin ka red ability ala pyro chi kon pai baro me na pyro ke February chu to gono ne red bell group chicken ka ambush chike wun mishala honorable Rezik Zakaria Asen Minister of Wildlife jen chu kana pet kana bonda wad ma shuga yet ka chu nyok to bo ka pai baro July like pai baro nyok chu nyok yet bo kane ditin dorm chalke mogeri kettle camp chu kana chu kan ganna ka chu kanok chu kan ganang and bona pai konnen the governor Dr. Guy Cook teten kan na mo kan report kan lat but chu ne ton chu kan ganna ka chu ko chu kan kwal chu red bell group kan jodien kanaling
kanalat ko gorgo jo tai ka je cha bunga je no ngum to antama ka pai baro September 7 2025 ano shukan na shukan kanak kanosan bargazal ne dang baro ikana moy ka bor ka shukan na shukan ga nak shukan kwakin shukan ga nang no jo ran chalat na me September 7 chang baro pai bangwan 2025 kan kom chino kan calling but shukan ka mark ka shukan na shukan ka moy kare ka shukan kwakin shukan ka nang tel me chalat anetin kontin la kwar shiga governor Dr. Gaiko kajan chang yan dang ro baro ko konin dang dokten paiwa chang yan dang ro baro ka paiwa wana me ron kin dang ro yan dang ro di chu group me mi chal karet belle mi shi atem many time no biken na biken kan nak biken kwaken bukan kanang no shu kan ko kan ko tong na reak was lat ke tournament tin queer bor and winmi ka jongle when mo mi cha ka jogono de ka kap tong ni chu kan lok chu kan ben kamach ka chu kan national security chu kan ga saron gwal mi chala do mitike kubri chale karuma bridge kabor chu national security forces chu yiga ke nyan gwal danu liya we tokten chu kan national security kan ganak ka chu te kan de shanak on the crossfire ajeng nyan ri baron mon ajen mukule take statement tam kwal release Dr. Gaiko gano che kormi chena me che talk re which no ka jongle ko changa jeno this is imminent threat ka community ke ka governorship de ka ta da nan che talk je ne re ti cha mu ke beni aram ke mi chala do tere wi ke juba ka kwai ke jen wo nga ban jen dan le ro de money of course mi ka nuerin tam china de right de la re no ne ti ke terrorist group then they go in ba ka jo so ne me mi cho de la re which in me because me bana je ngaje no ne me cho de la ke le de ro de chana bin ka kwi Dr. Machar ci kon dia la ngaje no entama la court case jung gar Machar charge kap we minister of petroleum Pat Kang chul janda na chile to tam ngai kone but ka jo Machar before that gor jeno de rach ka jo Machar wuri chal ke Stephen Buay Rolnyang take jo Machar bakula ben ka jen ma pay kon lat ke kwi Dr. Machar tega warga mi cha gor gwad me gor konde koran palpin ke manana cha gorten warga me jen warga cha gor pay release dia ja ke pay no am gor de kon dial te ngi ko ngum le rode no chiga warga chiga no gor gwasamo General Stephen Buay Rolnyang then chairman ka commander-in-chief of the South Sudan People Movement jen che strong statement che release kata dan en cha Dr. Machar cha jen angwalo kaje ke statement mi make General Buay Rolnyang chera de wone ne jen trial ki lugu dan en loke Dr. Machar jen tribally motivated and it is a clear violation of the peace agreement jajo mo cha jalat again this trial is not only political but also an attack on the unity of the country. General Buay Rolnyang chemichina meche look jene I demand the release of Dr. Machar. According to him jene government there a peace agreement there a jehona there a jalot and they have to stop using judiciary as a political tool. Buay Rolnyang che jo mo che jalat ka jale tere pay nyod ya gwat mani che raje lung ka ta dan en de mal de jinunga je ko ngai kondi ala no malat ke akume kirme yadit si mogwa ngai kondi ala ten right ngai kono no tidiality ka ti cha de lat ci Buay Rolnyang che jo mo che jalat jeni che je condemn ta dan an lokere Machar ka je Stephen Buay Rolnyang gen aram kel ka bonanda en changa rar bonan shal ke eulad group ajen bone dane ci jen me ci roda bar ka shikan malikan to ka Nairobi gwada danen cha ka kula we cha cika kula doltin ke kuma kirma yadit ngai kone mendul kene rai wichin winemi ata dan dong de kanu rai kuma ka je ka gwase dan mu kwala chole to man peace initiative to man peace initiative ne ka gwase dan e shaje ci cikan na mal mo cikan to ka je cha ka promise no de mal dereben kan it country like take UPA na money me chare mo char me chaje biyen and then she
te bondien chaje belok and wo de kan mal de kan continue ke kir me yadit so to man peace initiative chaje hold chaje capture lo cha gurno de je continue ko ramadan dini jen ring machar ka chaje jen solar kan ngum de ne la continue kaneten contin laulat group katal mishala mal ajen mu ko en lingwaz meno Buay Rolnyang ke warga mi goren wala shanga jandang diok ka jan pai bang wana me 2025 General Stephen Buay Rolnyang, the chairman and commander-in-chief of the South Sudan People Movement, chala den wo chen mission me chaja condemn to the strongest team a gentleman chalat a kir a gentleman many a tribalist motivated and politically motivated trial a geneshi chuong na me jaka unity dung sa dan ko ba collapse ke be jek chairman dan ngai kon dial no reg machar yen dan yen ke je political ke politic ko ngai ke je no Nuer wayami chi kaneten content dong de laro ikanei to kwa sponsor katit ken Michigan imminent threat nen me be ka family niken they act always like that la kero dia na gang mich la kanya won kenya mno jinje ni chine gore which but mich kulen si chelok chirmanan chitwok then la kana gor no be can action be kana kan ka kwido no so ke sterman dana cha lat gwaseme Ramadan and channel George channel lingwaseme Stephen Buay Rolnyang no jen Buay Rolnyang chara jalong ano ka queens da me dan ci to ka Nasir ano ce kum kir mi yadi ce je ku jor are letter ka da madan ce gor gwad mene a janin na me a very concerning and trial dan lat kare wike South Sudan ka ki first by President Dr. Machar kan ne dang barotin kon till as will members a janib persecution melet kana politically and tribally motivated and it is unlikely to yield a fair judgment. Janata dana lokaring machar ga je tele mu gwam benung tele mal mi benung ko ne me tele per mi atin gwan mi dial chaga nan ko ram me ran doara chikan jo mo chikan lat chikan lat wona ne kana na ser incident me che to ko je kana chi kume SPLIO kana riek take a citizen la ceasefire and transitional security arrangement monitoring mechanism. Citizen Canadian corner take a riek. Again, their negligence. Again, that is what led to the Nasser incident. Can citizen Canadian con take no becan mal becan a gore. Chitkaji got a can security arrangement becan a gore, but can a lot. Burgano de can a chicala becan peace agreement become a monitor. Can a lot. And obika ceasefire can security arrangement become lel she can permit can ji gat can quality citizen right now but tell me can let tell a changa kel to Buay Rolnyang je condemn je citizen a can record to correct a can record down the investigation they carried out kata dan let kan waka ja a nyok ke jo do ni kan nyolat gwasem e kan na the Nasser incident is not the only incident that has occurred since peace was signed. Kana riga jitu ka Nasir chi jen riga nyam re wika South Sudan me kwa mal kwa jetan ponji sid sampain kente ken ke record ke diale kon lat korodian ni ko gwade dan e kwa mal kwa jetan ke jen ni me kwa mal tan kan mal kana kon yur kana kon let ko la gorgano ba mal ba jelat gwade mo be prison kir barek ba jetok be Nueri baka ma ke baji ko tara baka ma kan den balar no shi kuma SPLI yo shi kare kan lat chicken mal chicken violate but ajanna me han true ajana nyok michina me ajana dana cha kolat John Grant ma biyor ke 1991 la lat ken duor michro de lot and then from there balar no ram me jaram dan le duor bikan mi je bukan to but baradin ba je blame anyok chana jogono where in this world do you have to arrest your peace partner in the watch of peace monitor and guarantor like IGAD and Africa Union who were the very bodies who put Dr. Machar to go to Juba by saying go there is nothing that will eat you. Dr. Machar accepted to go to Juba reluctantly trusting the regional leader who promised Machar to protect him. So michina me akenni Dr. Machar che we winemi ka joran chala da Buay Rolnyang
riek machar we ko cha jogo ji igat kan Africa Union no jinwer telam bi cham wi mi telam bi nak telam mi jeng bu to ji ballo gadit rami ma kule la peace party na jaram dana la la yene je de mal de kon kul ben ka wen dien Buay Rolnyang che right to go chagala longare warga ga de na mene ti to go tung one to there and there go no there killing there ka go no be ka kwen go jen obi ka kwen Buay Rolnyang che jom chine che jalat ka ta dan en yan ka we ke je kil ma yadit do mi shogwa che de dan ngai kone right now question one na a chirman pai kone linga tama che jugo no nen ban right ka trial of Dr. Machar statement pai kone jigan tama amen chalat Buay Rolnyang right now ala blame ke lu cha nyong mu kwa ka ship atene ti question ni kana kanano ngom pal ke ring Machar ka je no cha ti dia cha nang ka nga ka potkang bel ka je jang ko ngai kone a strong man be ka strong community be to duel mu bum bum te sha mi je cha je gono dara to ka family ne ken dara to re duaran tikten ka gwaje dana ken kor kan to ci kon dial me dana chalat ne de kontila nueri ke ngwan nueri no ne de ti te ka nasir ka woike ci jo ci kan jo mai kan lat George aka woike ko ne le ne ga ka ke ne de ti ci ne ro naka ka ne ka 2013 2014 a bit ka 15 16 17 ke bana ka jan 2025 aka woike re which no ngane ne ko ke no nga unified force me cha mi chena mo charge link charge lo nga charge lo ka kir kache tigrik ngwadi kon nganen la liala to ga shuga bana man ko re dan la governor dung jonglei state so dung apanal chirmi chala jimi sudok me ngoro kwarga kana woch shoben re week nasir shoga permission on en bad day dodian bay jaga jano ga bad day jeme baje woch so that was a promise to wona ga kir na mo kana belalet so right now je kormi na mo che betuok do dan they are shifting blame karing Machar nang kana non kana potkang minister of petroleum o potkang beka nasir jen chai jonu no na me a politically motivated ke chere mi de ko larno mi je ta dana chanore ada kaje baram kel baje we na bala no blame baje lat kaje but I believe riek Machar Dr. Machar ramimo chirande che ja benye pin be gorno baje yen mi dong chi wona jene jek and court session me ba to gane run bana ngaje gwano ti to ngwan butok riek Machar che bunno gono ba gadi ba ka yen che mangai kon diala cheng de je release bo che la we lo che la kana lo chi ram gwan duiri che ko mana ngai kon no en ko dan ba ka men lo ka tin kangaro court de kon mi chi tok che jalat based on men dan ji kan see fit then bika aka je ke bukan la le no che butok chirge me dan chi Dr. Machar no che fight long ka kuyud me chal ka lol gat kot me chaje yen jala no shen bo juba ke shen malo me chen batany unless cha lol gat kot kana ne ga dial ko ken cha ko no lol gat kot chiro ko betanen walle ala enemy dong Dr. Machar gor jeno de Dr. Machar de execute just watch me did along ram to fight ka kuydu too much but I know I have experience kan wara kon te kan wala ja gor no be jibat mi che ngaje no jin te mu ga gor de lat ka do jatan so mi che na mone akel men me cha jalun den cho gor no mal be kulin falment mu kana lunya ne che Dr. Machar che mal che de nok gwaza me ka ta dan ci kon ngai ke je I breed court a court kel ki gwa lo naten medene diala kon tin cha crime cha je lare wika South Sudan ne ke beginning of civil war 2013 abena wal but I breed court cha je look jene shi linker my report and dan shi we dio je mi shi linker gwa de dan en wona ne cha kir mi yadit cha je gorno de je trial hybrid court ka gwa se dan ka crime dan cha committed which ka juba ke 2013 ka December 15 and 16 me cha more than 25,000 Nuer civilian gwa de cha ka massacre tan da yuke juba but instead ke 2019 ka jo machalat chi point kir mi yadit shu ne de content la jimer keme shu ka bribe wache yur chu 3.7
million US dollars chaka yorpin ko ba ne diti ba tunglien ba kum ka cha South Sudan cha be sanction ke cha hybrid court cha be left hybrid court ku ko na lingwa me kwala defend and it control defend lawyer Dr. Machar no miteleje cha Dr. Machar cha be trial cha be look so jo me mi chicken ladne but cha jane no man cha lat wudi chal ke James Alala deng cha rajo no ne a genetine ka power ko de ne ring Machar de ne trial de ne look tele ne power tele hybrid court tele je lwanka ko but mo yan hybrid court mo yan jaga ba no re wuja okay ba je look je but right now a special court na me jen la jen taran je kan lat ke in fact jala do na me a violation of the 2018 peace agreement kata dan e cha gwarpin ngai kone so judges James Alala Deng aram kel medical associate with Kir Mayadit kana ne diala koni take kel la judges de ja dong de turge ne online kata dan take kel ke minyo kono di tele mutual truth tele fairness tele transparency ka the court session that will take place tomorrow or next tomorrow or whenever chikana to ga so mi chena me joda ne chikon lingane Dr. Machar lawyer Garrison Raimondo kan kulwal kur kan chikala no malat ke re which ka juba a court dana kan na mo court tel jelwang ko de kare Machar de kan look chikan jo mo chikan la de ten ne de conventional ke civil de ko la chime South Sudan Civil Society Forum den network metekane chop ke kudangro sorry take organization dangro te pinje chigala no do badanen loklu ke jere wiki juba keni she chuong riek Machar de je look hybrid court charge de look Michel ke special court chikan lar strongly South Sudan Civil Society Forum a network meteka more than 200 organization right wika South Sudan and beyond keni chine gor no de riek Machar de je look re wiki juba a special court kana gur kan men chal hybrid court ko ngai ke je international community kene diala no melero re ke juba tele justice miaten men win mondo dien so jo me gur je no de nyaa yekel an bana chongo gwasamo ko gwasan be bante ko ken ban kalen ling an biata ko mal bye bye